solanasang sende siapa rano sita musuleki lante panandungan yo nakadan na matua tulong pamatang na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na matua lata basa siala tanan nulan atu yate jara labai maleaki pasala talu angka 90 talu saya lako 90 karua. Apa dolo lata basa tu kadan na matua mai kami ta mas tambayang. Tukukan diolo malabi mi puang usorong ite diona katuangki menda di Korean semangaki sia pemalaki si tuang diolo mikine umpalaku itu diona mintu na kamatotoran ondong pidiona kakinan laki basta tu kadami o puang pena masallo tunduikan ni lan sangan na po Yesu di mas tambayang amin. Amitirai tu kasih sengarna to malambu sia to kelok sia kasih sengaranna minda tu mengkaula lako puang matua na minda tu tay na mengkaula lako kalena na dipakondi nakua to malambu anna to kelok. Siulu solanasang tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu to kelok unakui kalena kumua to meka alunduga ya. Apa tay anna unampui kapatongan tongan. Ya moto ana nenek bangtang ungki lalai puang matua lan soyanan katuanna. Susinna tay anna turu lan kasih pulungan menomba matuk untuk mbasa kadana puang matua sia tang nakalo pena anna tu mas sambayang laku puang matua. Ya tuto kelok na porei unturu ibang tanan pena anna ondong pi anna usat tuan kalena. Sulu solanasang tu tontong dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu tokelok biasa duka di saburan to mangulang leko. Ya tu tahu ya to mai si tongan na natandai tu kadan na puang matua. Apa? Tai an nanandungi sia tai na pogau ilan katuanna. Ya duka tu tokelok na porai pogau dosa. Apa tai bang an na tangai batu tai an nasangi kumua untodomo kadan na puang. Apa si balikanna ia nato malambu tak bang lan penaana tu latongan misa sia untonganan kalena beranna ia tu to malambu tak bang lan pan penaana tu tangtonganna ba tu kelokna ba tu kadakena na papayan to malambu tu kamengkaulanna lako puang lamin tu agan katuanna sia madin di patongan tu kadanna sia gauna ya mo tu to malambu tu lana pasake puang matua moi ana nene unolai kama parisan siulu solanasang si tongan-tonganna kumua ia tu KPK alukan anna kapatonganan tongan tae na mendadi tae na la mendadi misa tongan sia tae anna madin di pasisarak batu pantan di patorro belanna ia anna pantan torro batu di pasisarak manasta kumatai mogaina batu tai baktonanna anna lan tu KPK alukan sia kapatonganan ia to la di papanggaronto batu la di parandangan ni lan pak kaboro tu menwaka sia lobo lan kapatonganan sia kaparanuan laku puang matua. Ulendo ipak kaboro tu menwaka sia lobo lan kapatonganan sia kaparanuan laku puang matua tu lanani payan tu unakna kasih sengaranna katuanna to malambu anna to kelok ya tu to malambu la umbaka di bakruyan apa ia tu to kelok la umpa saya kama solangan ya moto mai komisiulu solanasang anta tuo malambu bak tu tuo malolo lan pak panunduna puang pena masallo amin. Tama sambayang tangki kulle ke kami kalenan la ustad tiwang kaleki la tua malambu o puang ya moto tundui kan ni siapa batak kan ni angki tua malambu di olo malapi lan sangan na puang Yesu kimaran amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua tarangi lan atu to temo tonton kipeta ada kumota subscribe ite kadan na puang sia tapak bagiannya. Ure sumanga la komintu siulu puang tontong umpas sakit.